Kisi yote basengo. Osoro kwa ibure mase. Kisi yote gerasengo. Arambe. Arambe. Ikiwa South Mugirango, ikiwa Nyamira, ikiwa watu wa Nyaribari, ikiwa watu wa Babashi, wote ni wanita? Abantu bamintu babuge tutu koyo maka batebya. Egente kamango bonyirango chabore gusi. Mwaro bonyiro gose murarora. Mwaro bonyira. Omugako yuno ngwae. Ongwa umuntu musegete kobe gavana no yote nina okoruku machogu na abanyori bari tukamachi kura cyonse pi kakimo wancenga kie musego mu muro y'abashabiriye county mo wanje musego machogu mwanchire tokorere egasi kiagera omongne karo ashira amagania yariri kisumu atumeto nyonkonya mwaibwete agateba Kenya yasarekire oisaga soma chronicle second Solomoni gasabete hekimo bongaini lakini bona baraitu bwaterere bagusaba kibesha basabe megondo naende basabe bintu binde tetagete gukwana abuna bwa baraitu tagete hapa tuko na president ambaye anakuja next year na tafadhali mkae pamoja Kisini 100% kwa mtoto wetu ambaye ni Daktari Fred Matiang'i. Mungu awe nanyi naende kumuranja tungana toroshie county taribo no tore nerie yo nyonka no toramo muratu kwana igega tore genteke ekemo rashi matoroshie county.